Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін 15 октябрь 2023 Талас шаарындагы авторынокты тартып берем. Assalamu alaikum. Не бул пасат кетип атабыз, сода жүрүп атабыз. Канча кетти? Канча берди? 290 берип атат. 290 го? Бычтени. Эмне кымбат го бул? 290 миңге берип атат. Эмне туугандар? Бычтени. Assalamu alaikum. Sodаңар YouTube'га түшүп калдым эми майкелер. Канча берип атат? 290. Сиздикиби машина? Жок, сиздикиби? 290 берип атасызбы? Канча болушу? 5000 geçпей жатык. 5000 бер да 5000 өзүңөр. Я. 5000 бөлүп койбойдуңар экиге болду. Айдап да көрдүм. TikTok менен бөлүп кой да сен өзүң. Азыр баарын TikTok кетип 5000 талаш болот. 5000 талаш. Мынакей тоны. Жакшы пасат экен чынында. Кырамайдабы? Жок, жамай эмес мындай. Не болду ошондо сода? Токтоду. Токтоп калды, э? 90 менен токтоп калды, 290 менен. Бөлүп койбойсуңбу өзү ортосун? Ага, Ким? хозяин чечпейт, тиги чечпейт. Бер, 90го бер, 5000 эчтеке болбойт, тагдыр чечпейт. Көз түшүп калган адамга бер. 5000ден байыбайсың. Ке ал дос мынакей, ортого түшүп бердим. Карма 90го. Берчи, Мына YouTube'га да түшүп атасың азыр. Комментарийлерди көрөбүз эми. Берчи. Бер мынакей. Бер мынакей. кой берүү. Мына балалар мына эркекте ушундай берешем болуш керек. Таксыр сиз чечтиңиз го, эч ким чече албай койду эле. Мына туугандар 290го көндүрүп бердик. С4 канча? С4. 170. Салам алейкум. Алейкум, 170. Российский номерби? Номер жок го эчтеке. Не номер? Телефон. Жок. Айтып коесузбу? Номерди билбейм. Алейкум. Кандай жакшы өзүке? Эмне болду? Кайра токтоп калдыбы? Кетти. Ке, күлүк кут болсун. Рахмат. Аман эсен жакшылыкка. Кана алда кайдыңызга күлүк кут болдун эми. Сен алалы. Мына ушунча адамды топтоп алганда 5000 турушат анан ойлонуп жатат. Ассаламу алейкум. Туугандар лайк басып коюңуздар. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, мекендештер, сиздер үчүн дагы бир жакшы жаңылыгыбыз. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей Усман абла аман досун күчөбүз. Сапаттуу кызмат кылып, сапаттуу бир умра ажылыкты кылдырып бергенге ниет кылып, мына ушундай Сапат Умра деген компанияны ачтык туугандар. Ким эгер умрага ниет кылып жүргөн болсо, биздин компанияга кайрылыңыздар. Биз ушул тууралуу Талас Жанама YouTube каналыбызга дагы кеңири маалыматтарды бердик. Жана дагы төмөндөгү номерге чалып, daha kendilerine malumatlar alsanızlar bulup video like basıp olunlar tuğanlar. Ne oldu yerde daha? Toksat. 3 lira varken yok jas baktı. Assalamu alaikum. Kança dost gelmeyiz mi? 6200 sığır be. Birinci kuzov avtomat da. Leo avtomat. Hava olacak çıkın. Yıkadım. Çıtırı mıdır da? Cümle kayısı? 97. Emniyetini yazaş gerek. Boluş kança? 6000'ge. Ardan aytot, jakşı aytot, ne uyurur, çıtırı mıdır? Realni ba. Bu yakta daha bir sıyırı varken. 99. Avtomat mı? Yok, mekanik. Mekanik eken. Kança istiki bağısı? 550 bin. Dolardaçı? $150 kanka. 550. Bu gelekdetta bir 6000 dolar eken he? Kalazаңыздар, механика kalazаңыздар. Автомат мынакей. Тандап аласыздар. Эки отең левый чабасыздар төмөнүн номерге. Матч канча экен матч я? Байланыс жок бул. Кимдики матч билбейсиздерби? Канча оны асырып
О. Міне адыр, ассаламалейкум, қалай сендерге? Мыстыке карнима. Я. Оны тарт беріп қойын азыр. Қана ке. Қайда? Қамдылды берін. Аны қойбайын да, мындайын. Ала қоғы жүктеш. Елдер әке, жаспа қойып қойшты әке. Жоқ, жасқа жоқпын мен. Қанша басы? 350 көді. Объем? 2-3. 2-3. Bu sıçtırı da. Состояние жақсы екен, номер айтып қойыңыз. 701 29 39 49. Ернезін жазаш керек. Только айдаш керек. Фаркопта бар бұда. Фаркопта бар. Чистый рабочий машина туғандар. 2-3 объем. Өзі дағы негізі капризный емес. Жақсы. Расход қанша елдер екен? Қанша екен жігіттер? Гупарик. 185 автомат, Емнесін жазаш керек? Объем қайсы болып қады? 2.8 вабраска, Жақсы екен. Тәк отырып өсін, чоқысына. Қанша болушы, қанша өрден? 350 бер бой. 350 өрбі ойдың, Қанша өрезің? 370. Коробка урбайбы? Коробка урбайбы? Бай, çilkbey, çöybay. 240 min, mexanika ekan 2008. So'rayam yaxshi ekan. Stream tartayli. Qancha ekan stream? 7200. Ko'rinib o'tganlar. 2 kub. Pробег 125 min deydi qo'y. Oho. Garajda saqtagan ekansiz-da buni, haydavay. Ya. Assalomu alaykum. Alaykum. Bu pробег az ekan, garajda saqtagansiz bu. O'shandaylar, o'zimda ko'p tilaydi. Qancha yil bo'ldi o'zi saydan? 3,5 yil bo'lgan, 4 yil bo'ladi. Pробег mataydi degan emasmi? Men bile alganda o'sha 81 ming algan. Ana motorda bile 41 ming ekan. Qancha euro o'tadi eldir? Ya. Eldir qancha euro o'tadi? 600 ming berishyapti so'm bilan. 600 ko'rib berasiz. Qancha bersa olasiz? 4 to'ng'ilak zimni var bari. Zimni bilan, 620 ming bo'lsa beraman. 20 ming rol o'ynab turdi. Chalaslar tug'anlar жақсы. Так, nerede sapok var ekan? 3 kub. 200 ming deydi. Burada yaxshi bichitiri var ekan. Assalomu alaykum. 2 kub 280 ming. Там диск. Yaxshi ekan. Грузовой спринтерler tartib berayim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanday shaxsli, sen shaxsli. Машина qarab tursiz. O'g'il. Tamam, Mercedes görünsü menki emas. Siga. 2-3 mexanika. Sayar yaxshi ekan. Mon çıkargım. Qancha euro o'tadi? Murat variant jalan, Passat, Passat shundaylar beradi. Sapok qancha sapok? Dolar 260. Объем 3 kub. 3 kub. 617. 5 silindir turbo, Nerede yaxshi sprinter var ekan. Bartova. Dubl kabina. So'rayam yaxshi ekan.
880 ming. 2 çarpıyan ekan. 10 ming dollar ekan da. 550 ming. 2,5 krap motor. Duskat. Endi jagash kerak aka. Mayda çiğdele. Bir farzun kaçacak. İkisine demet at. Biraz maya var. Qancha berdi el? El 480 berot. 480 mi? Bergan dok. No yerde. Yaxshi yeshka bor ekan. No yeshka kimniki ya? Qancha bahsi? 350. 350. Объем? 3.2. Mexanika avtomat mı? Avtomat. 93. Yemlerden yalaş gerek. Yo'mardagi reaktorda tartibimiz. Prosingiz asfalt. Ba nimesi? Nomer qanday? Telefon. 0999 0999 93 17 93. Qancha bo'lishi? 350. 350. Новостики? İyi. Atqanlar da bir рабочий mashina Ford Transit. Uzun. 4 metre uzunluğu. 4 metr ekan. Kuzov nimesi? Uzun. Dokumentali toza. Dokumentальный bit жазылган э, грузовой болду, бортовой болду. Motorchu? Motori krap motor. Krap. Krap motor. Mostdan un chiqmaydi. Mostdan Aydash un kerak da. Yazay turan eштеке жок. Yazay turan hech yer. Basıç Bazı 350. 350 ming. Reykadan mayak koyup Büyük taptaza. taptaza. Gidraç. Gidralka var. Gidrailka. 709 0709 48 48 66 66. 66 66. Variantlar var mı? Наличкале сатам. Наличка. Алмашу вариант жоқ. Рассрочка. Жоқ. Жоқ рахмат. Содан қойды. Айдысай бар екен туғандардың жерде. Объем қайсы? 2-3. Bu абсолютно емес мындай эле. Мына онда койдос болмок экен. 2002. Канча болушу? 400 сурап атабыз, сүйлөшөбүз. Номер сайт коюңуз. 505 505 86 86 86 89. Nerede daha bir Rex Park'ın tuğanlar. Dubl kabina. Kim ki o? İlgisiz. Thank you. Ha, qanday ilgisiz? Tamam yapayım mı? Çok yaxşı. Ne bunu ayrıldı mı? Oho, 2 jet turboy bu ya. Tuğanlar 2 jetin ayda көргөнбүз пушкада булар. Rex bile. Бағасы $15,000. Şu номерге çalasыздар. Отступкада. Жылы дағы 2009. Жылы 2009. Варианттар бар екен. Вариант бар mı? Ну, борт ұзындығы қанша? 360. Mesela karabulldan tuğanlar. Delfin деген нейле бар да негизи. 2 jet объем бул өзү родной бу же? Миллениумду казылган, э? Ой, өзү 2 болчу. Чекмектер büyбөйт. Аны өчүп берем. Мотор жакшы иштейби? Оо. Коробка жакшы. Жаңы алмашылган мотор. Канча болушу канча? Сүйлөшөбүз. Iya, Алтын сүйлөшөбүз. 4 дөңгөлөк бар. 4 дөңгөлөк, зимний дөңгөлөгү менен. Болор да айтпашты. Малдак мал. 14. 14 берем дейт тугандар. Таласта боло машина? Оо, таласта. Таласта болот, э? Көрүңүздөр тугандар, беркеле кадимкеле спринтерлердин баарын айтып атпыз, э? Полный разрешение зор эми. Чатырдан тең урайтын, крышага чейин бүт. Тугандар караңыздар. Тентке дагы уруксат алынган экен. Эгер тент болбой турган болсо, уруксат жок боло турган болсо, тентти так айдаганга да болбойт негизи, э? 4 дөңгөлөгү кыскасы машина 2009 жакшы экен тугандар. Көрүңүздөр ушуну. Жерде состояние аябай жакшы Passat бытырылар бар экен. Моно. Кимдики байке, сеники? Бу крашный го деме? Жакшы крас этип тур, э? Заводской эле. Жакшы түшүп тур краскасы.
Мотор майдап өтөт. Канча баасы? 250. Номерин айтып коесузбу? 777 777 60 60 61 60. 61 60. Yanında daha bir Passat var ekan, sedan kızıl. Bu lastikimi? Ha, bu lastik ya. Краска родной окшойт, а? Крашнийdi. Yaxshi kras tepdi. 1.8 mi? 1.8 injektor, ha? Baası qancha? 280 ming. Qimmat emasmi? Kırşalar yok sayken. Nomerini aytib qo'y. 502 75 75 09. 75 09. Pnevma degan qanday? Ani qatı qo'y bugün. Полный электронный катышка. Elektronli katışka. Полный. Травлер емес bu. Qısqасы bunday Passat'ты men birinchi jol ko'rib atam tuğanlar. Pnevma deydi. Алдын тартып коесуз дөңгөлөк. Bunday window'larda öyle. Дөңгөлөк тартып коесуз жоғарыда. Qara ekan. Oy oy. Yan pay bo'lib ketdi ya. Sportivniy variant turбай bu, ha? Салон тартып коесуз салон. Bu o'zi zavodskoy shunday bu je. Жок, жазалган кийин. Жазалган эмненин амортизатору? Фураныкы. Ha, furanыкы bu. Фуранын эмеси койгон да кабинасына. Жанагындай пневма болгондор bu. Bunu kim koygan? Kaktan koygan bunu? Россиядан коюп турду. Россиядан koyulgan turбай, be. Şunday көргөндөр барбы тугандар? Фуран пневмасын koygan eкен. İçi de taptaza eкен. Ayo, жакшы уход болгон. Уход болгон машина eкен. Фарсынкалары да электронный болсо, жакшы тартат го дейм, да? Полный электронный. Мына тугандар. Необычный Passat алам десеңиздер. Номерин айтып койчу. 502 75 09. 75 09. Мына тугандар. Давай турган эчтеги жок. Мындай турган эч жери жок, ток айдаш керек. Чирик жокпу Россиядан келди? Россиядан келди да бир жеринде чын эле туганда чирик жок экен. Nerede? С4 eкен. Объем кайсы? 2-3. Срочно деп жазып коюпсуз го. Кузов таза экен, а? 2-3 объем 210 миң. Чын эле тугандар арзан айтып атты. Канча бересиңер буну? 200, а? Канча берди базарда? 180. 180ге бербедиң, а? Эмнесин жазаш керек? Тугандар, эгер ушундай арзан С4 издеп жүрсөңүздөр ошо төмөндө номерге чалып койгула. Канча yo? Тугандар, Toyota Auris. Состояние аябай жакшы экен. Япониядан келгендей эле экен тугандар. Бир жеринде чийик жери жок. Бурунан жери жок. Механика экен. Объем кайсы? 1.6 механика. Экономичный экен аябай, э? Bu номерге чаласыздар. Баасы 750 миң сом. 2007-жылкы кеми бар дейт. 5-7 литр дейт экен. Эмне жазаш керек? Жазай турган эч жери жок дейт тугандар. Ток айдаш керек. İçinde Eva поликтер. Салонду караңыздар. Аябай жакшы карап турсуздар буну. Айдабай теледек. Эртең базар барам. Айдап келип болду. Ошо сом экен. Видео сом экен. Видео лайк басып коюңдар тугандар. Видеону жыйынтыктайын. Жакшы комментарийлерди жазып колдоп коюңуздар. Бул жерде Lada Петрашка. Абал жакшы экен, мен сиздерге маалымат берип коеюн. Жыл кайсы? 2006. Эмнесин жазаш керек? Баасы канча? 200 миң. Номер кандай? 503 501. Номерге чаласыздар. Канча болот болушу? 190 берем дейт.